Jr., TJ Castro, Patrick and Miguel Bisda, Bong and Jasmine Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Edgar and Agnes Guevara and family, Janelle Serrano, Lolita Maninang, Emerito and Zenaida David, Zane and Kevin Manabat, Marco and Zion Manabat, Raul and Lucy Calma and family, Lucito and Betty Danganan, Teñoso family, Saligan family. Para king birthday ng Ronald Bolos, Josie Sason, Eddie Sibog, Leylin Sibog. Para king kayadwanan dari Lorabel Manyalak, Manlutak, Medina and Polintan family, Tita Gozum, Tess Calma and family, Teddy, Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlan Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Aaron Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Cris and Liza Pineda, Minerva Concepcion Cariza Marie, Charmaine Ronilo Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Tita Gozum, Crisanto Santos, Jacqueline Bautista, Joshua Angeles, J. and Chi Carreon, Nina Gonzalez, Marlon Roque, Emerson and Ken May David, Erica Zamer David, Alicia Kayanan, Angelica Mercado. Para King Kapaldanan Dari, Jermaine Vitug Fancher, Lucia Flores, Marieta Rogelio, Wela Raquel, Rayel Eric, Roman Edna, Zyril Joel, Janjan Ines Gosum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Jeneline Bundalian, Consuelo Mendoza, Rosario Gilas, Stephen Martin Manlutak, Josie Hinco, Pablo Giao, Lucia Flores, Rogelio Marieta, Roman Joel Edna, Cecil Manlutak, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Jan and Andre Salvador, Ping Vizcaino, Rica J. Sanchez, Eduardo Lopez, Grace Mendoza, Angelica Borja, Homer Gilas Garcia. Para king kapayapaan ding kaladwa dari Jennifer, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos, Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Levi Sarmiento, Flora Gozum, Cirilo, Paciencia, Jesucito Jr., Abelardo, Zenaida Roque, Epifanio Morga, Helen and Ray Vincent Borja, Felicidad, Efren Castillo, Pedro Suba, Eustaquio, Felicitas Roque, Catalino, Lydia, Leonardo, Edgardo Manlutak, Crisanto, Gozum, Irene Kiambao, Clarita Maglikmot, Jerome Manlutak,
Maria Julian Gomez, Simeon, Loriana Felino, Salome, Gloria Gilbert, Simeon, Maria Godofredo Getulio Lucina, Eduardo Calma Sr., Alvina Benjamin, Consolacion Reynaldo Santiago, Rosalyn Melvin Gregoria, Eli Honorio Marcela George Jose, Maxima Jose Fortunata Lopez, Jose Maria Jesus Gloria, Valentino Jaime Gaza, Marisa David Cristina Gaza, Vivencia Ramos, Jolica Davis, Evelyn Aguas, Angelina Liberato Magbanwa, Lydia Paule, Kenching, Lorenza, Monica Villarama, Isidro Maria, Erico Mariano, Jose Tantenco, Marceliano, Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina, Roberto Huang, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severino, Andres, Clara, Ernesto Alfonso, Arnel Kasupanan, Colombina Hinco, Virginia, Felix Cuenco, Aurea, Nestor Chomico, Ricardo, Bernardo, Roberto, Agustin, Eduardo, Diosdado, Melanio, Elena, Lucila, Corazon, Ernesto David, Davis Castro, Emerenciana, Salvador, Reynaldo Torres, Luz, Reyno, Ray, Ronnie, Jose Flores, Cesar Biscoco, Dionisia, Emilio, Cornelia, Maria, Isidro, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Benedicto, Arsenio, Epifanio, Maria Hinco, Maria, Arsenio, Jerry, Erico Mariano, Serafin, Rosalinda Ibarra, Victoria, Marcelo Gilas, Pablo, Myrna David, Carlos, Niña Carlos, Honorata, Pedro, Jose, Eugenia, Cecilia, Bernardo, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Sr., Teresita, Ruben, Elena, Reynaldo, Saturnino, Eulalio, Victoria, Angel Sr., Peregrina, Lucrecia, Antonio, Isidro, Corazon, Enrique, at hanggang Kaladoking Purgatorio, lalo na karetang ala ng makaganaka karelo.
naglasing, panawangan at kagaspangan, inguganiya sanang umanan, ni Jesu Kristo yasang bantagen, ingaldo-aldo mong pabibiyebye, inumuya at kalasag, balang penandin ning kekambien. Igising na, negi palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Igising na, kapatid, igising na, kaligtasan mo malapit na, malapit kesa anitang iurang, pinunang ang siya'y bantayan, sandatay ng naktunan, yung masalangan ay nilabanan, nalundong kekong ilutan, at miyanig ikayang kayariyan. Iising na, bengi palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Iising na, bengi palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Pakatipon tamo, kilagyo ning ipa, apo ning anak, apo ning Espiritu Santo. Amen. Ing lugod at grasya ni ginutamong Yesu Kristo at ning Diyos pa, manatili sanang parati kaya kayungan. At keka antimurin. Mayap agat panapon po kaya kayungan. Maya pagat panapon Kamusta mo na kayo po? Maya po. Happy New Year po kaya kayungan. Happy New Year po. Pwede yung pong pakigreet Happy New Year. Din kaya kayong kasipe. Kaniting aldo bubuklat tayo ing bayong banwa ning kalendaryo na ning Santa Iglesia. At kaniting aldo mo naman papasyag na kekatamo ning kekatamong mismong kapag masusyan ing malapit ng panyatang ning kekatamong Mesiyas ing talapangapos tamo. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo ganakan talapamot siya ting kekatamong pamikasana. At pasibayo king mipnong kababanlub anyawaran tam, ing lunos at kapatawaranan ng Diyos. Itamongan, magkumpisal ko. King Diyos, sa mayupayan tuto, at kay kay kapatad, uling mikasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapu ko, kasanta Mariang, kapilanman birhen, karing sablangang helampong santo, at kay kay kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalunwa na katam, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa ng parati, ang gaking biye alang angka. Amen. Manalangin tam. O Diyos sa ginumi, ikami ing balayan mong masigasig magkapilit ganap, king tungkol ming munye forma king kekang kayaryaning lugod at kapayapan.
Potang miminakelo ba't tatakot? Sopan mo keng sumulong king mipnong kapanaligan. Sopan mo kaya sanang parating makasadya king pamanalangin. Ban akit miloring tanda ning panyatang na ning kekang anak. Bustan mo ngen ipamu lumakad ning kayabe mi Jesus king dalan. Ape pakit na ke kami. Ban atayid na ke papunta keka o mabiyeming Diyos. Manggaman, king alang angka. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Jeremias. Nga na ning ginuka nako, daratang na ing panahon nung kapilan ko tuparan, ing pangako ko karing memalen ng Israel at Huda. At king panahon na ito, paltokeng manibat kang David, ing neto nga banal ausbong. Dapta na ning aring ito, ing mayap at ing makatuliran, king mabilog a bansa. Miligtas laring memalen ning Huda at Jerusalem, at mibiyebiyela kingalang panganib. Ing syudad mayaw siyang makatuliran yo, ing kaya kaming Gino. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, kaya ka o Gino, itas king kaladwa ko. Kaya ka o Gino, itas king kaladwa ko. Keka 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 o Gino, itas king kaladwa ko. Gino kaku ituro mo ring kekeng dalan, at ring kekong tuntunan. Ituro mo ko, at tayran king kekong katutuan. Uling ikaing kakong Diyos at kaligtasan. Pati nga po ni kang kakong panayan. Keka o Gino, itas king kaladwa ko. 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 Mayapiaing Gino at makatuliran. Tuturo naing dalan, karing makasalanan.
itas king kaladwaku, ke kaoginu, itas king kaladwaku, ke kaoginu, itas king kaladwaku. Ding sablang dalaning Gino katapatan la, at para karetong tutupad, kingkayang tipan at kautusan. Kaluguran o ning ginuring kaya mamintu, at karela pabalo ng kayang kasunduan. Ke kaoginu itas king kaladwaku, 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 ke kaoginu itas king kaladwaku. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, Karingtao, Tesalonika. Manano na sanang paragulana at palablaban ng Ginoo, ingke kayong lugod, king metong at karing sablang tao. Ante mo ing lugod mi ke kayo. King anti kaniting paralan, pasik na nga nakolob, ban manatiling ganap, at alang kapintasan, kingarapan ng kakatamong Diyos at igpa, ang gaking panyatang ng pasibayo, ning kakatamong Ginong Jesus, kambering sablang pinili na. At ngeni, kapatad, king uli ning Ginong Jesus, aw sana ing kayong kapanamdaman, king lalo kayo sanang pagkapilitan ngeni, ing mibiyebye kayong kalugod-lugod, ing pamibiyebye asukat yun tuntunan, agpang kingabaluyo ke kami, ban maging kawili-wili kayo, King Diyos. Uling baluyo la, ring turo, ay ba't King Ginong Jesus, ake kaming tiro ke kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ing lugod mong ekukupas, saupan mo kaya sana at iligtas.
ing kinumanatili kaya kayo, at keka antimorin. pamamasa king maya pabalita at pangkang Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaringkeyang alagad, mika ating palatandanan king Aldo, king bulan at karing patwin. Ding bansa ket iking yato mga gulula at malito, uli na ning dayat malat at ning alun. Mga bunsol larin ding tao kanita king takot at king pamanisip da, karing bagay mga palyari king yato. Uling mayugunla at milisyala dalan, ding sablang planeta at ding aliwa pang bagay king banwa. King panahon na ito, akit deng daratang ing anak ning tao, busal na ning biga, kambening maragula kayo payan at kamalan. Kabud magmula ng mga palyari reting bagay, tumula kayo uling malapit na ing pangaligtas yun. Mingat kayo, eyo papabren ing mipasoso kayo king katakawan, at king pamaglasing. At eko pa'y balisa king pamaninton kabyayan. Magkangdas na nako ning Aldo ay to, eko makasadya. Uling datang yo ing Aldo ita king era piyadyan ding sablang tao king mabilog ayat. Inya magsadya kayo king balang oras. Manalangin kayong alang patugot. Ban mikasikanan kayo. At aligtasan nyo ing sablang mga palyari. At ban makayarap kayo, king anak na ning tao. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, mayam o sisilip kay hayungan. Kamusta na kayo po? Happy New Year! Balo nyo po nung bakit? Kaniting Aldo, ing mumuna ng Domingo ning Adbiento, bubuklat tayo, ing bayong banwa, king kakatamong Santa Iglesia. Nung king kakatamong civil calendar, ing January 1, ya ing New Year, king kakatamong pisamban, the first Sunday of Advent, ing mumunang Domingo ning Adbiento, yapin iya, ing umpisana ning bayong banwa, king liturhiya na ning Santa Iglesia. In the liturgical year, the beginning of the first Sunday of Advent is the beginning of the new year in the church. Hanyapin po, pakigrit yung pasibayong Happy New Year din kaya yung kasiping. Ing Domingong ay ni awsan tayang Adbiento. Ing panahon ay ni luluptam, king panahon na ning Adbiento. Nanuya po kasi boring sabyan ing Adbiento. Advent means coming, panyatang. Nung panyatang yo, nino ing kakatamong panenayan, ing Diyos. Panenayan tayo ing Diyos, king kayang kadwang panyatang, ban kanita, itas nakatam, king lugal, akayang pintalan. Nung pansinan niyo po, ing kapag masusyan tamo, may kumpisayang ngeni, ing mumunang Domingo ning Adbiento, hangga king December 16, ing kekatamong pigugunaman ng pong pagsadyan, yapin niya ing kadwa ng panyatang, ning Diyos. Ing kadwa ng panyatang akekatamong panenayan. Ing kadwang panyatang akekatamong pagmasusyan. King Eucharistia. Ya ing kekatamong pigugunaman. Kaybat king umpisa na ning simbang bengi, hangga na king kapat ng Domingo ning Adbiento. Ing kekatamong balikan. Ing kekatamong pigunaman. Ing kekatamong pagsadyan, yapin iya, ing mumuna ng dilig panyatang ning Diyos.
ing mumunang Pasko, adwang libong banwa, ing milabas, king yato. Kimpong Santa Iglesia ating adwang panyatang, the first coming and the second coming. First coming, yapin niya ing mumunang Pasko, anyang ing Diyos, ban kanita iligtas ne king karalumduma na ning pamikasala ing tao, pe patipane ing anak na, pe pabustane ing mikatawan niyang tao, makyabe yake katamo, at kay bat intindyana ing balang detalyina ning sitwasyon at biyena ning tao, at kay bat itamurin ing sangkan, ban idawod ne ing sarili na, at iligtas na katamo king karalumduman na ning pamikasala. That the only way of God to save us from the darkness of sin is through the incarnation ing mumunang Pasko. Ing kadwang panyatang, yapin niya ing kekatamong panenayan. Ing panenayan daring alagad, ing panenayan daring Israelita, ing panenayan daring sablang pamamasang daramdaman tamo at ang gangeni, panenayan tamo't papasyag, potang magmisa tamo nga tamo, kabang pagsadyan at panenayan ni, ing pamagbalik mong pasibayo, king nipnong kayupayan at kaligayan. Ing panyatang naning ginuking kayang kadwang panyatang, ene datang anting metong anak, anting metong nga tao, tipaya, anting metong a Diyos, king nipnong kayupayan ampong kaligayan, bang kanitas sa lusuna na katamo, at idala na katamo ketang lugal, asidya na ke katamo king bale ng impana. Anya nung atatandanan niyo po, karing aliwang ebanghelyo nga naning Gino, muna nako ke kayo, uling ipagsadyada kayong lugal, king lugal puntalan ko. In between the first and the second coming, in between, atin lapong ausan third coming. Tapos king katlong panyatang naning Gino, in between the first and second coming, panyatang yang masakit yang kilalanan. Panyatang yang masakit yang akit ing Diyos. Nga na ning Diyos, kaya beyo ko ang gana king kapupusa na ning yato. I will be with you till the end of time. And you have to proclaim the good news. Ipanaral niya yung maya pabalita king mabilog gayato. At pakatandanan nyo, manatili ko king siping you. Balo yun po, ba't masakit yang akit? Masakit yang akatagpo ing katlong panyatang naning ginuking biyeta mo? Huling tayo akikilala. Bakit? Huling ing ginu daratang ya, karing tao, karing sitwasyon, at karing pamakitagon, tamong asahan, at sitwasyon, katamong pikakasaman. Wari ginawa tamong kanta, nga nanitang kanta king Tagalog, Jesus na aking kapatid, hindi kita nakikilala, sapagkat ang iyong mukha ay iba-iba. Putikin ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nakikilala kita at nakikita kita sa bukid nagtatanim, kahit sa palengke, ikaw din ay maaari kong katagpuin. Uling ing Diyos, king in between the first and second coming, daratang ya anting metong nga mabulok, anting metong nga malansa, anting metong nga mapagal-ataw. Ing Gino daratang ya, alaw na ning ugtungal do, kabang painawa ka, istorbuya, makabusit ya katukana ka, sabyana pare, kumare, pautanga na. Ing Gino daratang ya, king pamakitagon, anong nukarin, at tsuya, ketang asawa mong kapilan man meging tapat keka at meging irresponsable king kayang pamilya. Ing Gino daratang ya, anting mong magtindang mani, anting magtindang fishball, anting mag-tricycle, anting driver, anting karpintero. Ing Gino daratang ya, karetang taong pikakasaman tamo. Tayo akikilala, ing Gino, uling daratang ya, karetang kayabe mong magkwaho, kareng marites, daratang ya, ing Gino, king jowa mong kapilan man, eya me kontento king metong. Daratang ya ing Gino karing pamakitagon, anong nukarin tamong asahan,
Yan na pala, ing atyo, king kekatamong arapan. O yan ing sangkan, o bat maguluya ing yato, o bat dakal krimen, o bat dakal kasiran, o bat dakal pamisagsagan, uling etamo balo at etaya akakit, ing ginong daratang in between the first and second coming, at tsuya, king kekatamong arapan. Uling makanano meng sira ning kapara mong tao, nung balo mong king siping mong at tsuya ing Diyos. Makanano meng imarites ing siping mong bale, nung balo mo yapin niya ing Diyos. Makanano meng tabtaban batal ing kasalang mo, nung balo mong ya ing Diyos. Makanano meng panagkasanan ing abe mo, nung balo mong ya ing Diyos. O itaing mo munang sangkan o bat etaya akikilala ing panyatang naning ginong in between the first and second coming. Kaduang sangkan o bat etaya akikilala ing ginong yapin niya ing sasabyana ning ebanghelyo. Uling makapasoso tamo, karing niyaliwang bage, king bie. Makapasoso ya ing tao, karing niyaliwang pigagap na ning bie. Anong sasabyana ning ebanghelyo nga na, eko paisoso king katakawan, eko paisoso king pamaglasing, eko paisoso king nanumang kabyayan. Bala mo mawari, we are too busy. We are too occupied with so many things. Anyapin akakaligtan tayang akit ing Diyos. King sobra tamo ka busy, king sobra tamo karakalgagawan, malilibang tamo. Makapasoso ka king obra, makapasoso ka king bisyo, makapasoso ka king maling lugod, makapasoso ka king epamikasundo, makapasoso ka king ketasanlo, makapasoso ka king epamamatawad, nung kayapin, etaya akakit at eyam akapaglugal, ing Diyos, king bieta mo. Advent is a time for us to stop. Pwede yan pong ulitan ta. It is a time for us to stop. Sige po. A time to stop. It is a time to pause. And it is a time to go back. Advent is a time to stop, a time to pause, and a time to go back. It is a time to stop because it is a time for us. It is an invitation for us. King painawa pa mo, karing dakal tamong gagawan, king bie. Painawa king obra, painawa king ega na gana. It is a time to pause. Bang kanita akit tamong pasibayo, nung nanuing sangkad na rin gagawan tamo. It is a time to go back. Bang kanita magbalik pasibayo king pamilya, magbalik ka rin kakaluguran, magbalik ka rin taong pakamalan. Ating ko pong ikit alarawan king social media, ketang mumunang larawan, anak ya, siguro dalaga yata, pupulayiya tatal nane in bag na, kay bat ating pera, ating niyang pakpak ing pera, kay bat ating niyang pakpak itang karir, kay bat ating niyang pakpak itang house and latang pong kotse, tatagala na la. Ketang lalam na nitang larawan, matwayang babayi, maputiya buwak halos makubane. Tatal nano retang pera, bale, obra, apong kotsing ating pakpak uling arakap na la. Pero anyang dukuya, metong namong takbang, bangin ne, manabune. Ewari makanyan niya ingbye, neng kaya anak katamo karakalbage tatagalan, anak katamong karakalbage pigagap, anak katamong karakalbage buring kamtan, at potang ikwata na la, alata ng oras pa, bang gamitan la. King sobra mo, kasigido, king pa mag-retire mo, mo no enjoy ding retirement mo. Ala na kang oras ban kanita makipagkasundo king kapatid mo, uling na nabalo. Ala na kang oras ban kanita abayan na ring pamilya mo, uling melawot na lalugke ka. Megmukmuk ka king obra. Ala na kang kaluguran ngeni, uling ka ring reunion, ni metong alakang datatangan karela. Alakang apulayan. Advent is a time for us to stop. It is a time for us to pause. And it is a time for us to go back. Eko sana pa'y soso.
Oy nina ing oras, ban kanita, mag-umpisa tamong pasibayo, kabang panenayan tayo, in Diyos. Amen. Talakad tamo, ti pasyagin kaya katamong kasalpantayan, sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayapayang totoo, linalang king banwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upayan ng banalay Espiritu. Mibait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepay tasya banwa, makalukluk, wananin Diyos, igpang mayupayan tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublidang mering mete, at king bie alanganga. Amen. Magbante kayo at manatiling makagising at alang patugot manalangin, nga naning ginuke katamo king Ebanghelyo. Manalangin tamong miyabe-yabe kang Kristo Jesus sa ginutamo, ban makapagsadya tamo para king kayang panyatang libutan tamo, at nga tamong manalangin, Gino, umekang lumakad kaya bemi. Gino, umekang lumakad kaya bemi. Para karing mabibye, king takot, karing sa kunang makayarap, king yato. Ban ingginu datang ya, at sa upanalang talakad, mipnong kapanatagan. Manalangin ta, king ginu. Gino, umekang lumakad kaya bemi. Para karing magdulap katapatan at katuliran. Ban ingginu datang ya, at dinanong kapayapan. Manalangin ta, king ginu. Gino, umekang lumakad kaya bemi. Para karing may bihag king pamikasalo, baning ginu datang yo, at antabayana nala king dalaning katuliran, manalangin ta king ginu. Gino, umekang lumakad kaya bemi. Para karing magnasang kabanalan, baning ginu datang yo, at saupa na lang lalo pang sumulong, manalangin ta king ginu. Gino, umekang lumakad kaya bemi. Para kay katamu, para ka rin kay katang komunidad, at para ka rin sa blang tao, ban ingginu datang ya, at ituro na katamong mibye-bye, metong abye kalugod-lugod keya, manalangin taking ginu. Gino, umekang lumakad kaya bemi. Kinong Jesus, magbante kamit manalangin. Manano na sanang imbyemi isadya na naman ing panyatang ning kekang kayarian. Ngeni at kapilan paman. Amen.
Manalagin kayo kapatad, baning ke kayo at kanakong daon matanggap la, arapaning Joseph pang mayupayang tutu. Tanggapan ay saning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakataang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming biglalang, ibat king sablang pigkalub mo ke kami, darawon mingeni iting tinape at alak. Samantalang susuiwan da kangeni, tanggapan mo lareting ke kaming aayin, at antabayanan mo kami kapamilataning pengako mong biye alang angka. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Hing kinuma natili ke kayo. At keka Iyat antimori, nayo ring puso. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan na kang parati, numan ka rin o ipa. Diyos king alang angka at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong kinumi. Inyang migpakumbabayang makisaot ke kami anting tao. Ti parana itang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para ke kami ing dalan pahinturo king kaligtasan. Ngeni panayan miyo itang aldopo tangi Kristong ginumi magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita, maging ke kami sana iting kaligtasan na pengako na, ang ngeni panenayan mi, king mipnong kasalpantayanan. Uli nita, kambeding sablang koro ding anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layong makyabe lang tok ng babye kapurian keka, at ngamingan ngening masayang kakanta. Banalming ipa, karapat dapat nakang puryan ning meto yatu, uling king kapamilataning kekang anak, Yesu Kristong kinumi, at king kayupayanan ning Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ing sabla. Alakang tok ng mamaus king kayang balayan, ban manibat king kayaslag ding aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya, bilang kapanyang ban king lagyo mo. Ipa, pagamwa mo mi, ing pabanalan mo lo, king Espiritu mo reting ayin na daralamit darawon keka, ban maging katawan at dayano ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos keka mi ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwane ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Binyene karingkayang disiplos at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay batnaning apunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamata naka at pinuri. Binyaning kalis karing kayang disiplos at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao. Keta mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, ipa, gaganakan ni ing kamatayan ing kekang anak kami nga buske kami. Ing kayang maligayang pamanyubling medye at ing pamaytas na banwa. Tabang panenayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inya darawon mi keka bilang kapasalamatan iting mabye at banala sakripisyo. Balikdan me ing yayayin ning kekang Santa Iglesia at lawen me ing midawon king sarili na. Pauli na ning kamataya na ikwa na kaming sinutkeka. Pagkalam mo king ikaming misulusulo king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong alanganggang dawon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal. Muna kambe ng Maria, kapilan man Virhen na Induning Diyos. Kambe ng San Jose kayang pakamalan na esposo. Kambe ng Juan mong apostol, lalong-lalo na Santiago. At ding maligayang martires. At kambe ding sablang banal. Apauli na ning pamaminatan damanalig kaming mirinan kasopan. Alang patanat king arapan mo. Ipa, itisanang ayin ning pangasot mikeka. Mamungay ang kapanayan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugoding kekang banala kapulungan, akasalukuyan maglakben a ketiking yato. Kambening kekang talasuyo i Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i pasyaning obispo emerito mi, ding sablang obispo, pari at diakono, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Ipa, pakiramdaman mong mipnong pakaluluing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marapkeka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatad ning meyang unabye, at ding sablake kame matulat memon na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alang kapupusan. King kapamilata ng Kristong kinumi, aking uli na, pigkalog mo king yato, ing sablang bage, maya. King kapamilata ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutuka kumning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halang angka. Anting kapag sadyan king panyatang naning kakatamong Mesiyas, anting metong nga pamilya maus tamong king ipata mong at subanwa.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Baan king kasopaning kekang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan. At miligtas ka ring sablang kaligaligan. Kabang panenayan mi at pagsadyan. King mitnong kapanaligan. Ing panyatang ng Yesu Kristo, kekamin talapangapos. O Diyos sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karingkeyang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, yaing babye ko kay kayo. Emo sana babalik din kay kaming pamikasalat kainan, nunelawen mo ing kay kaming kayapan, ing kabanalan ing kay kang banalakapulungan. Pamayapan me at bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman, king alang angka. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sanang parati kay kayungan. At keka antimuri. Ipakita mo ngeni ing misasan metong tab king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Yo ing kordero ning Diyos, ing milalakoking kasalanan ning yato, mapalad tamo'y tamong mayaos tanggap kayo, king banala communion. Gino, ek matampan tanggap keka, dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, isadsad na katangan sana ang kaking biye alang angka. Amen.
tao kinumalapit niya, kaniting panauning kayang panyatang, sulumo sa diala, palablaban hula, ke kampanenayan, ngeliya trunaya, saniyang pangatao, ngedidukasya, magpayo na ka sa bantang Kristo mira, pagkamalan mo sa kalam ng daralan, kalam daralana, kekang kaligtasan. Magsadiyang kabilinyagan, kapilan yaman datang, binilayaman datang, mapalan ang manayaking kayang panyatang. Datang ka, Ginong Yesus, datang ka at manawos, sablang sigadut, malen mo ikabus, sablang kakadulwan at kaya di pustan, datang ka di pairaling katuliran, imbusuming balisa, pagmaling kekang grasya, nining ikamuhin, kekeng kapalayan, datang ka di may balang, o ginuming balang, lugod mo ke kami, Manalangin tamo. O Ipa, mananunasan ang iting pamakinabang, ituro na kayong lugod king kayarian banwa. Ing kayang pangako at kapanayan ang tabayana na kesana, king kekeng dalan ketiking yato. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Lukluk tamo po sagdi para karing mapilan kapabalwan. King pong daratang nga Biyernes, December 6, umpisan tayo ing triduo. Mumuna ng aldoning kaya katamong triduo ang timong kapagsadyan.
King daratang nga kafiesta na ning Indong Virhen Maria, lalam na ning titulong Immaculada Conception. Ngayon pong banwa, ing kapiesta na po ning Immaculate Conception, December 8 at tinudya pong Aldo Domingo. Ing kakatamong Santa Iglesia nilipat neng Lunes, December 9. Bakit? Uling nanumang kafiestan, pwedeng palitan ing kapag masusyan tamo neng Domingo king liturhiya. The highest form of prayer in the Sunday liturgy, po pwedeng palitan ning nanumang fiesta. O yan po ing sangkan o bat ing Santa Iglesia, imbes na pagmasusyan tayang December 8, ing Immaculate Conception, linipat na pong December 9, Monday. At ing kakatamo pong misa, king December 9, Monday, anting kapag masusyan na ning Immaculada Conception, mag-umpisaya pong alas 6 ning abak, kini king kakatamong parokya. At itang December 7, Sabado, king tutuking Sabado po, karetang sisimbang Sabado kaya kayo, ing misa tamo idanon taya pong bagya. Mag-umpisa tamong alas 4 ning gat panapon, uling kayari na po ning misa, itang alas 6, mag-umpisaya po ing harana kay Maria. Then ikakatamong popular devotion, mag-umpisa lang magmanyanita. Midalit niyaliwang dalit ang pong sunis. King kakatamong Indong Virhen Maria. Nung ating kopong oras, kayari yung sinimba, manyari kopong tumagon. Kanitang may sabing kapag masusya. At king pong nung apansinan niyo po kanyan, karing daratang Aldo, manaliwala po ring amanong gamitan tamo king misa. At manaliwala mo naman po kanyan, din kaya kayong pakibat ang pong pormada ring amanong miyagkas potang magnisa tamong kapangpangan. Bakit po? Uling anyang Biyernes, sing kaya katamong Archdiocese, nilaunch ne, itang bayong translation na ning kapangpangan misal. At minyayang kautusan ing kakatamong obispo na mag-umpisa next year, March, itang Ash Wednesday, ala ng aliwang kapangpangan translation na magamit, maliban mo, karetang bayong translation, ang linunch na anyang Biyernes. Anyapin po, manyad kaming kapag pasensya nung medyo manaliwang bagya, ing kakatamong pakibat ang pong manaliwala ring amano. Uling atin pong bayong translation, kay kakatamong kapangpangan misal. At eko po migaga nakaditak-ditakan tala pong gamitan, ang gana ketang Master tala, ang gaking tutuking banwa, Ash Wednesday, March 2025. Dakala salamat po, karing alang sawang-saw pat support tayo, kay katamong parokya, king miyaliwa ng aktibidades, ang popang programa. Salamat. Talakad tamo po. Let us not forget that Advent is a time for us to stop. It is a time for us to pause. And it is a time for us to go back. Eko sana pa'y sosok, karing dakalapigagap king biye, batayang akit masalese, ing Diyos adaratang, king kekatamong biye. Kaya kayo pong sablang tinagon at mekisan metong, kaniting kapag masusyan, dakala salamat po kaya kayo man. Ing ginumanatili kaya kayo At keka at bendisyonan ako sana't ingatan ang tabayanan at pakamalan dinansikan at tetagan ning lubos mayupayang Diyos ing Ipa, ing Anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine umeta ng parati king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.